la ki babun ki kena la sini ki kena sama ki kena ya kai mu wat min pit tangah ke jing ya kai ru ki don ki badan ka sop talent ko ki don tama ka shulong ke chue ka bangi nge kan duang ni ka long ba ngim don ya ki basic infrastructure ni kata ke cakah ka bangi la ban ai training ya ki ka balong bit tip tangah ka badminton ka bangi la ban don kam de ki bun kan ta ma ba ni ba ki kena ki don kam ni shai ke jing kai ki don kam shi shai ki facilities basic facilities ke di baki kila bani compete pat way de stadium dan rega jumi ka bangi ka du amni ka lomba nim don ni kom kita ke stadium nomor ba tekani ru ni kan studio e di stadium tama kan ni stadium ru ko lomba ki babun ki dan kam ki way pat ki benta ki kala bande baki day ka semua activities ru hilap ki babun ki lomba kita de regi wan kom kita temur kan coaching ila hapan sangi kini ki caka practice ru nim dan ki way ki babiang ki kalong ka way ki ban kom ka de kata ke jumi riba ban ong ya sap ka talent ki kena jungi kidan ti kapakala ku hagaliang jog ini ka umpiring ku makna kan lain ka bangangali kunta kidon ki kena kidon ki kena sama ki bang internet minta baki wan sini syakmat ki wan dikendu ina ki ong ni kuwa ban umpiring ini de ini kalian jungi ki penslur ni pada kumjuru ini ka state championship ka ban long syakmat ni jungi ni kondok ni ka umpiring exams ki ka tepat ki kena sama lu kena badan ni interest akaban kinan kenya ni kuat bakin long umpire agak ni gajimila kan bakin wan syakmat ba nomor ni sedon ni kini umpiring exams nomor kuma kejudan ni dan state umpiring exams but ni jit nak state bakin lu kita ni state ciki national umpiring exams tu dah syudan mangkopo nang tu dia long kejaga nanti kalau kita lagi lihat haki national kejaga international. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.